srcu Pariza nalazi se Kulturni centar Srbije, jedini koji imamo u svetu. Na ovom mestu osmišljeni su i vrlo uspešno realizovani prvi u istoriji online dani Svetosavlja za dopunske škole na srpskom jeziku. To ću objaviti narednih dana. Tako da ćemo to objediniti za zajedničku priredbu. Da, odlično. Dobro. I to posle pošaljete da objavimo na sajtu. Da, istovremeno objavit ćemo i snimke učenika koji nam budu poslali recitacije ili pesme. Blaženka, prosto je neverovatno da u ovo vreme korone, kada svi rade minimalno, vi i vaše koleginice ste rešile da povećate obim posla i da po prvi put u istoriji ove online dane Svetosavlja za dopunsku školu na srpskom jeziku proširite na 3 države i region. Kako ste došli na tu ideju? Hvala vam, Majo. Na tu ideju smo došli na zajedničkom online sastanku nastavničkog veća koji je održan zasebno u sve 3 zemlje. Razgovaralo se o pripremi Svetosavskih dana. U pitanju je Francuska, Italija, Slovenija i ostvarili smo i povezivanje sa Maticom, posebno sa školama na Kosovu i Metohiji i sa školama u Republici Srpskoj. I onda se došlo na ideju da se povezujemo, već su kolege imale takve časove u Sloveniji zajedničke, i da iskoristimo prednosti digitalnih tehnologija i ovog doba nemilog u kome se čini da se ništa ne može, u stvari mogućnosti su brojne. Uz čiju ste pomoć uspeli da izgurate ovaj projekat i sa kakvim poteškoćama ste se susretali? Pomogli smo jedni drugima. Razmenjivali smo nastavne materijale, otvorili smo jednu zajedničku prepisku gde smo razmenjivali nastavne materijale posvećene Svetome Savi i dobro smo pripremali đake na našim online časovima. Onda sam se trudila da uveče, čak i noću, postavljam to u našu elektronsku bazu da i kolege iz drugih zemalja mogu da dođu na neku ideju da koriste. Sve nastavne aktivnosti realizovale su se u preko 40 nastavnih mesta, vodio ih je 21 nastavnik. A posebno moram istaći da je Slovenija bila pred posebnim iskušenjem. Prvi put se organizuje nastava, dopunska nastava na srpskom jeziku u Sloveniji. Uspeli su da okupe veliki broj đaka i da uspešno održavaju časove. Sad ja predlažem da odemo do Slovenije i da vidimo kako je proteklo njihovo vatreno krštenje. Dobar dan. Hvala vam na pozivu i veliki pozdrav za sve gledaoce, a posebno za kolege i đake koji uče srpski jezik u dijaspori. Mogu vam reći da je svaki početak težak. Imali smo dosta obaveza, ali smo imali i veliko zadovoljstvo da uspostavimo nastavu u zadatom roku i to na način koji je najbolji za đake. A opet Svetosavski dani su izazov. Ove godine smo Svetoga Savu proslavili uz brojne bogate aktivnosti. Svih 8 nastavnika u Sloveniji zajedno sa oko 900 đaka je učestvovalo u ovim aktivnostima. Bili su uključeni đaci iz cijele Slovenije, to je bila prilika da se i oni upoznaju. Na primjer, đaci koji žive u Ljubljani sa onima iz Kopra ili Postojne, Novog Mesta i tako dalje. Imali smo i online priredbe, imali smo izložbe u online formatu, ali i one prave izložbe u crkvama i u parohijskim domovima, gde bih istakao veliku pomoć Srpske pravoslavne crkve i sveštenika, a ta glavna svečana akademija je bila 27. januara na Savindan i tada smo imali preko 100 učesnika iz cijele Slovenije, ali je to bila prilika da se povežu i sa svojim drugarima iz Republike Srpske. Poštovanje i pozdrav veliki iz Bijeljine. Negdje u decembru mjesecu smo željeli nešto da osmislimo novo, lijepo, korisno i došli smo na ideju da putem online Zoom aplikacije da
zajednički organizujemo i sprovedemo, to jest realizujemo školsku slavu Svetoga Savu. Učestvovalo ukupno 80 učenika 3. i 5. razreda iz osnovne škole Meša Selimović Janja i naravno naših drugara iz Novog Mesta, Kranja, Ljubljane, isto također 40 učenika. Tu sreću koja se osjetila kod drugara, svih drugara, upriličio obraćanje đakona pri hramu Svetog proroka Ilije i Milenka Krajišnika. Koje programske cjeline su bojile ovogodišnje online dane Svetosavlja? Najviše sam se oslonila na svoje kolege u sve 3 zemlje i mogu vam reći da sam bila oduševljena njihovim idejama i predlozima i kada je sve to uklopljeno u celinu dobili smo jedan mozaik koji se sastoji od izložbi dečjih radova, online izložbi u crkvama tamo gdje je bilo moguće. Zatim ono što je posebno interesantno, u Italiji se na jednom mestu, odnosno u nekoliko mesta održava neposredna nastava. Učenici su tamo pravili mozaik, portret Svetoga Save. Dobar dan iz Vićence. Razmišljajući o programu pokušala sam da idemo putem Svetog Save i da na svakom mjestu realizujem na onaj način na koji bi učenici u stvari pratili put Svetog Save. Pa tako, na primjer, u Vićenci išli smo putem Svetog Save učitelja, gdje su učenici u prostoru Srpske pravoslavne crkve držali čas, oni su bili učitelji. Opet u Valdanju učenici su bili u ulozi Svetog Save državnika i zapravo u ulozi novinara, gdje su delimično online, a delimično uživo intervjuisali našeg generalnog konzula Istra Stevana Stojiljković, zatim gradonačelnika Valdanja. Da biste poručili učenicima srpske škole u Italiji? Draga deco, jedan od najvažnijih vaših zadataka je obrazovanje i čuvanje obraza i identiteta, kako ličnog, tako i nacionalnog. Naša Srbija veruje u vas. Intervjuisali su svoju prvu drugaricu Italijanku, učenicu srpske škole Stelu Rossi, koju je Savez Srba Italije opet poklonio italijansko-srpski rečnik, i to je zadatak bio da u stvari italijanskim vlastima pokažemo značaj srpske škole kako bismo jednog dana bili priznati u njihovom prosvetnom sistemu. Zatim u Arzinjanu učenici su išli putem Svetog Save prosvetitelja, rešavajući kvizove vezane za ovog sveca i izvodeći priredbu, naravno bez publike, ali smo to sve zabeležili kamerom za roditelje. I konačno možda jedan od najneobičnijih događaja bio je u Bassano del Grappi, gdje smo imali jedan veoma emotivan i dirljiv susret sa našim učenicima iz Orahovca i Velike Hoče, gdje smo išli putem Svetog Save ujedinitelja. Ovom praznikom se najviše radujem. Veoma bih voleo da upoznam sve drugare koji ovo gledaju. Nestrpljiv sam jer se uskoro preko kompjutera povezujemo sa đacima iz Orahovca i Velike Hoče, kojima je također Sveti Sava u srcu i sa kojima ćemo proslaviti ovaj radostan dan. Rodni kraju ružo majska, Orahovcu baštorajska. A ko su vam bili gosti? Iz zemalja domaćina tradicionalno gostovali su naši predstavnici ambasada, odnosno konzuli u svim zemljama. Gostovala je i ovdje u Kulturnom centru Srbije naša Marija Nestorović, vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra. Zatim imali smo jedno divno predavanje u Sansu. Profesor sa Prištinskog univerziteta je pokazao deci izložbu manastira na Kosovu i Metohiji. Zatim naša pesnikinja Dana Dodić tradicionalno inače učestvovala na priredbama, govorila je deci rodoljubive stihove. Koja bi bila poruka ovih dana Svetosavlja? Mi ćemo nastaviti da se povezujemo i umrežavamo i da u ovim okolnostima koristimo prednosti digitalnih tehnologija, pa da gledamo da izađemo iz okvira i ove 3 zemlje, da se povežemo i sa drugim kolegama i da negde zajednički radimo i da se radujemo. Ime mu je Sveti Sava, to je danas školska slava.
Tako ovo se delo pamti, to svako mora znati. Uputili smo im poruku da smo ponosni, veoma ponosni na njih zbog pokazane ljubavi prema domovini i zbog posvećenosti radu. Zdravo društvo, pozdravljam vas iz Slovenije. Ovde sije sunce. Slovenija je prelepa zemlja, ali mi zaista nedostaje naše druženje. Voljela bi da smo zajedno sada ovde, u parku, da možemo da se igramo, šetamo i začikavamo. Nedostaje mi naš veseli smeh i muzika u društvu. Jedno čekam da vas vidim i zato vas sve pozivam da nam dođete u goste, da možemo zajedno da se družimo i da napravimo jednu veliku žurku. Pozdrav svima od Nikolije. Prvenstveno za učenike, đake, djecu, mi želimo upravo da im svojim iskustvom, svojim primjerima, razmjenom tekstova, pisama, pisanih na ćirilici i tako dalje, na drugi način omogućimo da i oni što lakše, što bolje savladaju srpski jezik i da ga koriste onako kako treba. Sveti Sava, bio je dete od glave do pete, zvala se kratko Nemanjić Stratko. I mi jutros smo crtali Svetog Savu, a ja sam mu nacrtala i zlatni orel, koji znači svetlost. I nama, njegovim đacima svetosavcima, osvetljava put. Deca su poručila da za srpstvo ne postoje granice, da ujedinjeni u iskrenoj i patriotskoj ljubavi i osjećanju možemo prevazići sve i da samo na takav način, negujući to zajedničko osjećanje, saosećajući i u dobrome i u lošem i negujući srpski jezik, možemo sačuvati svoj narod. Ne mari što nisam među onima koji leže na milionima. Nek mi samo sunce ja i nek se svi vole ko ti i ja. Ne slušajte babu i Orvela, ovaj svet se neće ugasiti. Ljubav nas je dovela na zemlju i ljubav nas može i spasiti.